Hey All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chair to lerem sang ralte Mizoram Rajya Sabha member thanna voinania MLA somli zinga somthum pakwa in vote and thak Zoram Medical College and Kol COVID ve mi paria te chudam fela puani in voin khan ZMC and chuasan Health Minister Dr. Althang Lian and Mizoram COVID-19 sheleng mek chutwal chunga adar lowashia tani ati Ramchunga COVID-19 ve and koldam and pung chauzel Mizoram ayo Rajya Sabha Chutur, Member of Parliament Thanna, Vuin Khan Assembly House Anayania, Zingdar Kwatangin vote Clark Tanania, Member Somli Zinga, Somthum Pakwa in vote and Clarkani. BJP MLA Budadan Chakma in vote at Clark Velova, and party in candidate and Nailo Baka, Pubidi Chakma hi Aizawl Omlova, at Clark Lobani too, BJP Mizoram President Pavanal Muakachuan Asoyani. Hey in Tlandi MNF party candidate Puke Vanal Vena, ZPM party candidate Pubidal Chanzavale, Congress party candidate Nodolalian Sungaten Anchuani. Tuntum Rajya Sabha internal returning officer, Assembly Commissioner and Secretary, Puh Larin Omasoi Danin, Tlaidarnga Assembly and next conference hola votes here to the Nia, votes here Zovele Election Commission Palde in result Puan Aniang. Mizoram Rolin, Manipur, Meghalaya, Rajasthan, Gujarat, Tepo, Rajya Sabha member to Tlagin emulate and vote and Tlaka. Manipur, Meghalaya, here Rajya Sabha seat Kadveve, Oma, Rajasthan seat Tum, Gujarat seat Lia Umbokani. Chief Minister Puzoram Thangan and party candidate at Lingani Chuan Parliament Atira and Tunapa Ngai, NDA and Tudon Ti Soyin, and the Natur Ero, Mizoram Le Amipuitana Chaber Turzelani Ang Ati. When the Rajya Sabha MP in Chananaya vote at Lagzo at Talakom to Tekomna, Chief Minister Chuan, Ram Himnatur issue as Rin Taitop Chua Malatur Ani Tur Tuasoi. Tuang Takakantin Tajon, Mizoram issue, take Topa, Chandaturin Kanti, Tuna Kantin, Napang, to NDA Nia, Mizoram down the Tilchalo Tura, Tilo Kalatuan, two party, Noyama, Kanomlova. I issue a green chung can ESM can no wemo Kaya MP Lok Sabha Ponia MP Rajya Sabha Polo Tinta Nila issue Beijing can Kalana Amairo can tuna Turzu Atira Tangakan of Napangai NDA Ania. Chief Minister Puzoram Thangachuan, Shileng Vangin Sorkar Malagna, Gong Shang Shangin Atuan Tu Te Soya. Sumle Paya te Surkar Malana te Atituan Tua, Amero Jumipui, Kaushan, NGO Tele, Natok to te Avangin, Purit Lutuk Tur, Kleng Lovin, Tundin Mun and Kleng Tate, Soyin, Dona Hian Ram Chunga COVID Nanado Taberti, Lord Swak Tur, Kopin, Toho Na Ata, Atia, Heshi Lenkin Sutlange, Base to Soibok. Voin Khan Champaya Pa Fa to additional sessions judge Poar Vanal Enan video conferencing mga antuboy ito in damchung siom taka jail tang tule poisa cheng sariat weve choi turin ashim ko rin ashim te si ngai su ta kumsom nga pasarili afapa pausom thanga kumsom ni pariat mi champai veng thara cheng an ni an pa fa hian kumsani som panga November na somni pakwa jan lai pela champai veng thara an fa pa theto nupui te chung ko chena in an hala hei in kong ka pui pon lama tangin an kala a chunga mo no pang kum ni le kum ngami ba ka an pi an kang luma an mo no haulam ching ero atlan chuak manani police te nu chuina landanin thil swal tu te hian it signal in huwa na danga wangin hetiang thil rap thlak tak hi an ti ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani. Tun Thatira COVID-19 positive muchwa Zoram Medical College and Kol Kolasep District mi parukle Aizawl District mi pani te chundam fela puanni in Voin Khan ZMC an chua sana hemi malama COVID-19 shivai pakhat en Kol dam me Thatira ZMC chua san ta nen Mizorama COVID-19 na ve dam chuak mi pakwa anom ta ni Heng mi pariati andam nge ni ti nem nge nan darkar somni pali chungin RT-PCR test boy ni paltlang tirani a test result hi a negative ve ni damdoi na changa chuak te mi pa pakhat le me chia pasari an ni a an vai hian jun ni khan ZMC isolation ward a dalu ni in uluk tak en kodan ni a tuna an chua nuwa hian sarkar in ka shwain angin nisari chung quarantine chun zom an ni ang
heti lai hian health minister Dr. Al Thang lian a chuan Mizoram COVID-19 shileng mek chu tual chunga adar loti voin khan asoya tual chunga engkai pakhat chu omma se khotlang adar loma ngayani ati test tur te po uluk taka bua se ani thu soin tuna hian sample lak to la test si lo te chu ada thana tur deep freezer da bel ani ba ka thoktu da belani ati a test thoi thei ani ang ati tunan sample collector hi Aizawl kho pui bik chau kan win tla kan zota atam to vak lowa tin atir lam pangkhan matlang khan an lo ti ve bok sample la kha solai chen tre min kan han boi de khan tu chuanin kan zia om tak so te tin solai sample enge mo han sing saklai a po mi kan da bel ta a chuarin har sana siam to lo deu lekam tuna anol pui deu sample kan la kan zo chho to chuan sample test tur hi tuna changa sarkar ni nulamai chuanin an omwak ring lo Health Minister chuan COVID test thei tur hian ma an reng ti soin champhai le sia halama po trunat khol da tumani ati a heti lai hian lunglaya RT-PCR khol da tum chu online lo hle ti soin khol man hi cheng noi somni khat ani po in mithiam de chu danin adana tur room siam te nen a vaisen so tur hi cheng mai bel chakhat vela tlingani ati Dr. Al Thang lian chuan tuna Mizoram total lockdown kalpui mek chu chhunzom ani le ni lo tur soi khom ne lo ma se tun tha chung chu po se ni arin thu vein khan kan correspondent zone changin asoya tun nai pon lammi damdoi lam thiam in volunteer de chu an hmang tangkai hle ti soin district sang anam tur fel takin ruam man sakan ni ati a mang tangkai a fel fai taka chhor turin karkal ta khan National Health Mission Director kai soina nuaya technical committee dinani atibok heti lai hian nimena Mizoram Medical College laboratory sample endik zongzong te chu COVID-19 Sri Lanka an fil him veka sample zaria som pali mi pa jathum samriat pali le meichia jali somthum endikani Enfiazinga hian Longtlai district mi samriat pasari Aizawl district mi somruk pakwa Saitwal district somsari pani Champhai district mi za somsari pakhat Serchep district mi samriat pakwa Lunglei district mi zani somruk Khazol district mi somruk Champhai district mi som pakhat le zarem siadam lo omsa parukan tela hengzinga hian nimin tuglama result shian man lo sample za pasari po atelani Ramchunga COVID-19 veidam zat pung chhozelin tungden hmuna hriweizinga zazela somnga pathum point pariat bial enkoldam anni a tun thlengin enkoldam mi noi ni sangli za som pakhat anom to ani darkar somni pali kal chung khan mi sing khat le jathum samriat paruk andama tuna hian enkol lai noi khat sing ruk sang thum le jathing samli pariat anom mekani Union Health and Family Welfare Ministry soidanin darkar somni pali kal chung ve khan shikai sing khat sang thum zanga samriat paruk mu le ni a hei shipuya le nuwa ni khat chunga shikai mu chhuat tamber atlingani thi po jathum somthum pali ombel le in tungden hmuna hriweizinga za pathum point pathum bialin an thi puyani Nagalena voin khan COVID-19 kai panga muleni a hengnen hian shikai za somkwa pariat mu chuani to in veimek somriat pakwa anoma abak mi za pakwa te chu enkoldam ani to ani Arunachal Pradesh nimena BRTF mi pali in Shian kai ti mu chuani nuwa hesti da shikai mu chua chu za pathum an tling to a shiveizing som chu andam to ani heti lai hian COVID-19 wanga damdoi in enkol mek Delhi Health Minister Chanchinthar Jain chu adin munatlang hiam wangin ICU wa dalwani a Dr. de Soidanin pujaina hian pneumonia akai ti mu chuani a oxygen atlak chamboka wangin oxygen nen enkol mek ani kumsamnga panga upa pujaina hian COVID-19 akai ti nilai nikal ta khan mu chuani a tun naya ama naya omta chukhung shan ani donani Pathianikal ta Delhi coronavirus leng chungchanga Union Home Minister Amit Shah hova sarkar me poimo te thutkhom na ya pujaina po hi atela he thutkhom na hian Delhi Lieutenant Governor Anil Aizawl Chief Minister Arvind Kejriwal Deputy Chief Minister Manish Sisodia le Union Health Minister Harshvardhan te po antelani Aizawl lamaram chung thingtlang khuwa cheng te choi kana tur scheme thar Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyan PMG KRA chunaktu ka Prime Minister Narendra Modi and video conference changin hongdona Bihar Kagaria district Telihar khuwa honani ang heski state danga inhlofa man state hole ta na ezona kongjon sanatur ani thu Union Finance Minister Nirmala Sitharaman asoya state paruk Bihar Rajasthan Uttar Pradesh Madhya Pradesh Odisha le Rajasthan district zasom paruk tuamani angatia heski matan hian cheng vai bel chasinga ro manani atibok
Chanchinthar ti top na natlang pui Mizoram Rajya Sabha member thanna voina neya MLA somli zinga somthum pakwa in vote an thlak Zoram Medical College and Kol COVID ve mi paria te chudam fela puani in vo in khan zadem si an chua san Health Minister Dr. Althang Lian and Mizoram COVID-19 sheleng mek chotwal chunga adar lowa hriatani ati Ramchunga COVID-19 ve en koldam an pung chauzel chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani